Na takmičenju svetskih razmjera koje se održava od prošle godine, a koje predstavlja najveću platformu za prepoznavanje arhitekata, građevinara i konsultanata za nekretnine, 26-godišnja Šejla Rondić iz Ivanja učestvovala je sa jednim od svojih master radova sa Novosadskog univerziteta i pobedila. Nagrada nije naučnog karaktera, ali ono što je meni dosta bitno i jeste ta neka druga strana nagrade, odnosno ta platforma će da svrstava me u red sa drugim arhitektama koji su bili učesnici, odneli pobede i koji su afirmisani u svijetu. Tako da mislim da mi je to jedna velika šansa da pokažem što znam i da naučim pre svega od drugih iskusnih i pametnijih ljudi. Kako je za master temu uzela kulturno-istorijsku i urbanističku transformaciju jednog grada, logičan i najprirodniji izbor je bio da predstavi svoj grad. Prva objava o Prijepolju na društvenim mrežama izazvala je neočekivane reakcije i interesovanje. Postavila sam jedan kratak opis o tom segmentu i sasvim slučajno odjeknulo je. Ljudi su prepoznali da je to nešto to je prepoznali su tu emociju jer nije bio suhoparan podatak i slično, tako da mene ta ideja pokreće da dalje radim na tome, ali na malo drugačiji način. Dakle, ovaj tehnički deo ostavit ću master radu, doktoratu i slično, dok ovu drugu stranu, emociju, podijelit ću sa svojim sugrađanima. Tako sam krenula od te ideje, međutim krenuli su da pristižu vide i podrške, također podrška od poznatih ljudi našeg grada, potom krenule bukvalno iz drugih država da bi završilo sa video porukama iz cijelog svijeta. Također ljudi su predstavljali sebe i svoju ljubav prema Prijepolju upravo svojim talentom. Šejlin obrazovni put, koji je vodio iz osnovne škole u Ivanju preko Prijepoljske gimnazije i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Pazaru, odveo je na master studije u Novi Sad, koje bi uskoro trebalo da završi. Uporedo je konkurisala za posao u nemačkom Darmstadtu, gdje je nakon 8 mjeseci čekanja dobila poziv da dođe na probni rad koji je prerastao u stalno zaposlenje. Plan je da tu upiše i doktorske studije. Posvećenost i velika želja za uspehom doprineli su joj da napreduje, iako još uvek uči nemački jezik. Kada sam došla ovdje, rekli su mi da je firma strogo nemačka, tačnije da nemaju ni jednog radnika koji se nalazi iz drugih država ili iz drugih krajeva. Ali sam pokušala da pokažem onim što sam naučila, da mogu zapravo da se snađem i da mogu da pariram ostalim radnicima. Osim na projektantskim i arhitektonskim projektima, angažovana je i na uređenju enterijera. Planovi za budućnost vežu je za grad u kome je sada, iako bi voljela da se vrati u Prijepolje. Nažalost, moramo se borimo u nekim drugim državama i u drugim mestima za nešto svoje. Tako da ne znam da li će se ikad stanje popraviti, ali što se tiče toga, za neki određeni period smatram da ću i dalje ostati ovdje jer mi trenutno život ovdje prija i odgovara, a da li ću se nekad vratiti ne znam, teško je reći. Ideja i planova ima mnogo, a među njima i da snimi kratkometražni film o Prijepolju na osnovu obimnog materijala koji je prikupila, u kome neće biti glume, već kako kaže, samo čiste emocije, u kome će kroz simbole i metafore predstaviti životni put jednog Prijepoljca. Planira i da uradi projekat koji bi obezbedio da neka javna površina u Prijepolju uz minimalna ulaganja postane uređen park za decu, ali i odrasle.